Kentia car so the all Hannah ní Feachtas in shot or Doirby Hussy Shaw like ní jig no shock blian rib coming the union cast that no winnu and Correa gCumann we saw Marial or can you Vianta egg and FEC Major le and Ghaeilge August and Hey on MPC? Hello? An FEC who FEC. Oh, an féideacht an céad de sin a inse dom? Yes, Kinshasa, so it's onion burger, but it's a quality commission. So okay. Any Annan check and well Kiwanis to see Aibreáin to two skirts. So the rare an FEC and these was a shocked her Correa gCumann a shock and CEO Aibreáin Nodrak because Mariala Shaw win Ollscoil and Correa gCumann or Flood campus Hossie Ghaeilge Colmon Fat ag a shark jig it's a hawk jig Major can you show ahu mar Dahri and FEC a can you hean agus the rare and FCNS ni Neil mBanríona be lesson to Aibreáin Nodrak Major le Correa gCumann le Raggart or two Feachtas show Shaw Bonashak also in a lecture in common Gaelach the Raidió and Gaelach and Changa Maidir agus Alla really Alla Maslach so King of Sprague Shimwidge Arish mBanríona agus freshen and you a fact into for Labhair Darren J leis cross the theatre and station train Béal Feirste I will free Labhair among Kenil the Grave Major le Correa gCumann le Cascurcha or Bagun is 100 so yeah I'm trying to catch you while you made Josh Jonas Mile Chini Hori ag taku le Correa gCumann sin or fud the McAdam agus from Béal Feirste san Ollscoil agus to Mujigiri the strategy or fud in campus ahri Gulung Ghaeilge agus Berta agus freshen Correa last Steve in Ollscoil Eoghain so we leir siúgin an syndicating an takeíocht de seo a heispens de Bunscoil na Ollscoil agus an bobal gan nula. Scriven an brathnú ar hors telefíse roint white bliant ó hin maidir leis an éil of céine is an Ollscoil ach ní a bhrá ar an Feachtas ag an nám. An mé sé fear a rá an go bhfuil dul chun cíns mais an Ollscoil ó hinine le maidir leis an Ghaeilge agus an dearcha ag scoilerí agus daoine ganas ar an Ollscoil orthaí? Ága cinse second which for Labhair an board ag bogad tiger or an Changa agus an takeíocht an Changa Béal Feirste agus situskers omlan but a Béal Feirste gaharia is creedar an Aibreáin Béal Feirste agus sílam híon go back in with Jay Major already comes le kneecap the mine agus she an istan ag Ghaeilge agus be commissioner or ceapta in the Manon seo so sílam Beidir just an takeíocht or son an Changa a wad níos factor with níos minige the mine agus Alla so sílam gur codjin sin go mór le takeíocht na Ghaeilge a chur hankian agus gaharia an Correa gCumann ar noia and is for Labhair Correa gCumann ar fáil ar a land strategy na Béal Feirste park na phobli agus Alla agus sílam gur codjin sin leis an takeíocht a teag daoine nos McLean a tá goni na reject ar goni ag arc Bahanye ahru something sack of it ag her ben or ruddy costa shot cause I had this Bahanye Jangi do hish so yeah. Yeah, holding my hiú ar nneocht orthaí agus CG car cúpa lá hen tú féin ag caint agus dúirt tú go bhfuil a lán common eile san Ollscoil ag takeú libh nach bhfuil? Ceart agad so seomid lecture go Bunscoil Cholmcille agus bhí breis cuaig sahí jeg óint is the McAdam ag takeú leis mar cóhíní hor freshen ocean Jarvey an tahi broad go mé si sas de takeú leis an Feachtas agus int is the McAdam ní bhra agus lei sin críomh den Ollscoil Éoghain fanne chat fanne minseoir agus Alla so is word I guess the mé go sahi ar nos an tahi lí an tahi vera na changi like so yeah to an takeíocht ar le fact agus mar benéadas Tá Ollscoil na Micklein san Ollscoil ag takeú libh bhfuil?
So to crave den Ollscoil in Béal Feirste ní bhra agus is College ar leis behanne daine bhfuil samach a bhéanam seo agus is crave de Ollscoil Uí so níl sé ar an campus hían ach tá sé mar codge den chairach de Ollscoil Uí agus taíon is the McAdam Scotland. Okay, on bhfuil muín a got agus a gibh go mé rá ormh sna seachtaí atá amachrán? Tá cá dóchas ar fád. Cai mé ar dromid ar béis le gurú freagart ar letar sogin ag banisteach Ollscoil Uí agus seolta hagin rih tríúra. So seolmaid an letar harfa man lá agus bhí freagrogin rih 3 o'clock bhí sin dá creiste to a couple of blue cards and because of bhí mar bháil an Feachtas that was seach ag agus jeir siad lom agus iad siad am Feachtas ag bhí áthí fanach beidir cog is nó níos mó le freagart eil ón Ollscoil agus san an ní roí freagart tiltte agin in nearthg siad freagart so bhí dóhas tin cruniú bartí an nuú an bog seo ach tá nach mé muid Gael nach Gaelhaimid agus mana bhfuil chuirtí go mai cruniú é muid rééis an Feachtas ag Be si bharrás cad? an Feachtas ag